Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Tatang, nanang, kasto'y kadilatan ti kasasaan ti panagbiag tayo? Taga-igit ti baybay, nga nakurapay? Ha? Anak. No, nayanak ka kanu nga nakurapay, matay kamat nga nakurapay. No, mangalap ni tatang, mangalap to ka di matagbaling nga sawak? Adagang ka anak no kayat mo ti mangalap akas kinitatang mo. Ngim, awan to ka ta, iti asensuan ti biyag tayo. Awan to nga ta, nanang. Dagita idi manong name iti salsaludsudek kininanang taga Pangasinan kami manong name. Ti balay mi nga kalapaw kakunada ket day patakder iti igid ti baybay. Adu kami ditoy nga puro mangalap dagiti pagtrabahuan iti tunggal maysa dagiti pamilya manong name. Sa maysa manong name nakaadado dagiti ubing kakas kanyak umaruwak-wak ako nada. Nang ruwan ano kasta manong nemi nga panagdadaklis nakadado kami nga mapan makipagguyod manong nemi. Ken kasta maten no panagala iti unok nakadado kami nga mapanagala iti unok. No kasta mat manong nemi nga panagkukusimay nakadado kami nga adda ti igid ti baybay nga agala iti kusimay. Pito kami nga kakabsat, kat siyak tinauna. Nagrigat nagbalin nga inauna, manong nemi, kadag iti adong ang kakabsat. Siyak timang tulong kininanang, trabaho iti balay, ken kastamat nga siyak tagaywan, kadag iti naluko, naalikutag, natangken ti ulo na, nga kakabsat ko. Manong nemi. Kasta tirigat nga namulagatak, at panagbiyak. Yung nga naggraduarak iti elementarya, ket kunada kaniyak manong nemi, nga baka hanak ka nga makabagbasa ti high school. Ngayon nagpagpakaasiyak manong. Nang oray kumalang ti high school, makapagraduarak, ket kahit kuntun nga tulungan ti bagik, nukas pagariganda, makagraduarak ti high school, ket tulungak to ti bagik tang. Siyak doon ti makamu nga mangtulong ka na kayo. Magbareng no, makastrike ak to tinapintas ka trabaho. Nangarot ko mati makabastrike ka mga trabaho na pintas. Do, high school graduate ka lang. Ay lang, maasik kinapod Diyos sa ko. Agkararag ta kinapod Diyos. Sapay ko adda umasensuan ti palagpiag tayo. Ket sika, Michelle, kas inaunang anak mi. Munto ko mabaybayan nga tulungan di kita adim, nugas pagarikan ta, sika ti maaddan tinapintas sa gundaway, nga umasenso. Wendang, nang awang pagdanakan nyo. Imo na idi manong nemi nagtrabaho ak iti pagtaraknan iti bangus ken pasayan dito Dagupan City. Aging ga manong nemi nga dari inrekomendar ni Vino kanyak nga driver ti truck nga gideliver kadag iti Lames. Iti na duma-duma pa sa Luzon, inrekomendar na manong nga da kano amuna nga kasapulan iti waitress. Tanapin pintas ka numitlaheng no waitress manong nemi iti pagtrabaho. Nagaram idin ni Vino manong nemi ngem gabuta awang pa lang kanyak deta nga banag. Iso nga sangkong inkaskaso. Iri ba nagtrabaho kakas waitress manong nemi adurig iti agar-arim kanyak nang runa kadag iti estudyante. Tada kami ta sa University manong nemi. Wen, kat ko na kanyak ti manager kung kinaking kuha ti restaurant. Amom, Michelle, manipo di dada ka dito eh. Imado ti pagdakwat tayo. Imado ti sales tayo. Kapot na pintas ka, kat arakan na ka di kiti customer. Ngem, dangem na,
Hangka pa ila makinubnubyo ha. Nakaduan na ngamin digiti waitress dito, no, agikat dan, makiasawa dan. Hangka pa ila makiasawa, ubing ka pa. Talaga nga sa ti plano, sir, gabot na kayat ko ti makapagbasa iti college. Asudag mo ti eskwela dito eh. Di mabali mong hirapin, kas pagarigan. Sabi ko sir, basta tantandanam digiti saan ko akayat. Kat digiti kayat ko, kas sa akin ko ka dito ng restaurant, isutong palem. No kasta ngagpakasyonak manong nemi, karagat ko una iti mapaniti igid ti baybay, ket buybuyay, iti panagburak dagiti daluyon. Nga dalat ta manong nemi ti panunot ko ti arapahap ko. Kanon to nga ti kalapaw mi kat agbaling nga sementado, nalagdakin na pintas. Kanon to nga ta, nga makunangan sa luwanwan di kasasaad mi ti panagbiyan. Makapagradwarak to nga ta, norugyak ti agbasa, iti kolehiyo. Kasanon to nga matulungak di kiti kakapsat ko. Amangan mat, di kakapsat ko, nagarunak ini John nga adjek, bumarumatan. Bagas sa makitaray, uno mangitaray tumatan. Magitak tumat manong nemi di kiti batch ko, iti high school, ada asawa dan. Oy, Michelle, sigalatat na si ate kasasaad na, napintas sa trabaho mo dyan dagupan. Waitress lang. Awampay nobyo? Awampay? Di hamong pa naramanan. Tinabatok-batok. Sino nagbaling asawa? Ni Efren. Te batch tamat lang. Ano trabaho ni Efren? Nga asawam. Kaya mangala pa. Saan na nga ron? Agkalap iti aldaw, kalaban nakbat ti revi. Kinuri ti aldaw, no nadawil. Ti baybay, nadawil mit nila kayo. Naragsak ka dito kasta nga kasasahan. Tinakurapay lata. Siga, sinunod ito baling at ang asawam. Baka mangalap mat lahat. Santo siguro. Sabi ko Michelle. Sige, lapsang gamay. Hanggang iti may sangal daw manon nemi. Nadlaw ko nga da sumirsirip nga lakay. Itiri daw ti restaurant. When? Lagpalpalaman sa. Agpalpalaman sa kunak, abota na dungrit nga lakay. Kaya bigla manong nemi nga simrek, idita, mabakansyan ti may sa kalamisaan, a pinanawan di kiti customer, kati rinugyan na matan tinangan kada kiti tada. Ala, sana kas hangga kahit di bus na ito. Ay, tata, mabiglan. Inagaw ko manong nemi ti pinggan nga pangpanganan na. Ay, mabisinak balasan ko. Samo ko mga iparit. Urita, nambayadan matan. Tenda na kitay, nangan itay. Tata, mabitlahay, ha? Inukon ko manong nemi di kiti nanganan, di kiti customer, kalpasan na napagkuimpan, iti paginawan. Saak na nga manong nemi, iti ready to serve, nga makan. Sa ako inted iti lakay. Ito iti kanin nyo, tata, nadalos. Nadya subra na dyan. Ay, awang pagbayad ko, malasan ko. Awang kwarta, awang pinapalpalamaak. Siya tundag bayad, tata. Awan ti pagdanagan nyo. Numampay parit ni bus. Urit awan mo't ni bus. Alamangan kayo. Hindi ito masadig ni Vicky, ni Manang Vicky, manong naming iso ti head waitress. Oy. Michelle, di mo ka di among na parit ni bus dahil, ha? Masyala ka ron kang kuha na manang. Pasyansya kan. Sino mang bayad nga ron? Siya ito mang bayad. Iso dahil ni bus. Problema to. Sino nagpastrek ka nagpahalin sa dito nagpalpalama? Ni Michelle, boss. Michelle, diyak ka dimit po nakin ka? Nganoan niya dagil saan ko akayat? Kat sa mga raramidan? Pasensya kayon, boss. Maasyala kami gabot na mabisin. Kahit na itang kanin digiti tedang inikak di. Ang natedda. Sinurot mang bayad ka na ita? Kang kanin na. Umunukin nanan, gabot na ibos nan. Siyak tun, sir. Ikasayon tun sweldo. Ay, dedo ti mauding nga warning ko king ka. Michelle, maminsan pa nga mang-entertain ka tikas kang kuana? Ha?
may kat kay ti trabaho. Laglagi pam data. Manong nemi dakas ka di, titumulong, naku nakitinakam ko. Ayat ken ayat. Tinulungag na diyang agpalpalama. Gabot ayat ko nga tumulong. Kat, siyempre, baka no makasapol ak tumat titulong, kadadan tumat mang tulong kanya. No natulong kayo tipadam nga tao, amo na kamat nga tulungan. San gadi? Kinun ko nakitinakam ko manong name. Aging ka manong naming iti may samanen nga bigat. When kabigatan na matlayang daddy, nga aldaw manong name, kadadamanin umay nga palpalama. Barito mat ngagpalpalama. Siyempre manong name pinarwar ko. Ang magisumat nga da sumrek, nga lakay nga maknang tilangana. Kapag nga pinarwar mo, may katakit trabaho, sir, no pastrik ka. Sakto di makamo iti bus mo. Sige, ikam no niya man tigiya, dahil mas nga para kang kuana. Ay, boy, nagtugaw ko ijay, taurayam ti may serve kang ka. Ngam, sir, ang mga no may katakit trabaho. Sir, malasin na. Si kadidik palpalamay di kalman? Wan, siyak. Allah, abay mo ta nakastat lang, sir. Bak nang kamot gayam. Pamagayam tingkay nang igaan ket sumagmanulayang kapaset, tilagip tinapalabas ni Michelle iti probinsya at Pangasinan. Nga na ito'y kat iso ti may kaupat nga lagip tinapalabas nga naglaon iti success story nga intay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti June. Inagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025 babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ingay tumangigan ti pakabuklan dato yung istorya lagip tinapalabas ni Michelle into 12:30 i-share kunto ka dato yung page datay programa nga lagip tinapalabas dita DCJC Action Radio. Ni manong nyo anemi dato ni Messi Ruiz iti lagip tinapalabas kan dirmanong nemi kan idikal man laeng di ti programa iti social media ken radio. At datay ita ti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Nagbibuya ka please paki-like, paki-share. Kano saan ka pa nga nag-follow ka dito yung page ni paring Ray, ag-follow ka. No iti mat YouTube channel, iti paka i-uploadan natin nga video, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni paring Ray, i-like you met, i-share you, ken ag-subscribe kayo kuma. Kahit kung ibalagi papagayam, nagititatakil nga premyo, kada kitay mangabak, iti dirmanong, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, at malaksid iti weekly ken monthly prizes, at aguro-ure ka na kayong grand prizes. Gabot iti grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Tiwat first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kenti adamay sang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ket amin nga mga bak, umawat iti certificate, ti weekly ken monthly winners, ken nadagiti grand winners, umawat da iti plaque, iti pamadayaw. Imagine, ket nung as pagadigan, tanda kang agbibuya, ket adaan ka iti success story. Manipot kinakurapay, aging nga si maliwanwan, abimaknang ket napaadal mo amin, di kita anak mo, ken dadumapay nga kina-success, kinabalegi, i-computer mo. Sayo isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o saan kat nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo matakamailan nga isurat dagiti pakasalitaan nyo like tinapalabas yun success story yo. Pabalimat nga siya ti mga interview ka na kayo. Kasi tararamay di duma. Awagan na lang the the cellphone number 0949-876-7682. Nalista ko lang ikabesa. 0949-876-7682.
tapno ma-schedule ti panang interview kada kayo. Kaster ramid na kita duma. Okay. At thank you kada kita agbibuya. Thank you na kita ag-share, agla-like kada to'y page ni Paring Ray. Kada to'y may upload nga video pamagayami. Thank you kada kayo. Tiyaman na agyaman kada kwada yung iakdalis ida. Kaskin ni The Pring Stories. Pebelin Batakan Aguda, J. Anthony Gaviran, ni Leti Carbonel Tagabi, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Eleonor Agra, Ana Pimentel, Clara Oserio, ni Clarissa Dumlao, Norelin Perdido Tamalay, Nini Alejandro, Geraldine Arboleda Lazo, Mark Louis Macanangdang, Rodrigo Alupani, Chester Baldovi, Melis Penetrante, kani Miki Tanhiro. Ken amin. Basta nagbibuhay kayo. Happy watching and thank you kada kay amin na sa kapada. Oy, aging niya next video. Thank you. See you.